ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Hadim ke Khasi Hills Autonomous District Council klaweng no yuba pasyampang thaba kumuling do juga hima soyong lingba ka hukum berpendapat ba haga ka South Ujuliu araja posau na kaliangan jikun ki hajara jong hima soyong lekerpa ke District Council bakan pendap no kham kloi hapo shibenai banjir yau ling no bathamai juga hima soyong haga jikran bekla pathai kubor uba purning star shabong ubu chairman juga Joint Action Committee ki khun ki hajar ke hima soyong ulong bega jingjit yu ling do jong hima kediban long ki khun ki hajar jong hima soyong om ki saw ling do kumba julia hakis nambra let no Tapi Iwan nak Joint Action Committee kun dia ajar tu dengan soyok akaba keciman jungi kalau benar segi kun dia ajar tu dengan soyok apa dia kecing dawa kecungi kaba lammat nak CSC ba di ladawa ini sedang nadu sedang mengajar kentai kabla neter hadu kini sedang ajar mulai ba ini subha ini semua tenat berkentip segi kun dia ajar tu dengan soyok akaba nak lihat usul haka order ke belakang haka kat sauterik mentau benai kala wendong yo bahasa pang thaba nak khat jong do lima soyong te sibut ki ba nakliang jong ka JSC dan kat hirurang ba kisah sama senong ba fikur ki haja lima soyong kila ya mi syahmat banyatur banya dawa haka ba ka jingya kun jongi klam kerandin ba klam pendam kelade menta baro sanjana apa yang kita ikut kejongi kum ke JSC kum ki roba jong ka dong kathan jong ka hima mila ya sibur ki hakaba mila ya ha ban yang ba ki jing sya ban ben sya kan ben ya yang ba ya ka jing sya kan tho ya ban yang baru ya ka jing sya kan don an hakaba kladon ka jing tur habat apa susil ban pau dah bor dah direct action kum kita ki berkhot mila ya hakaba khadu kajing yang nanti jong ke JSC bat kajing kerjan jong ki rurang ba jong ke hima nila poi sya kathong nakaba nakaliang susul kalaweng no yo ba sang thapa nak khet jong lo jong ke hima so yong kumba ka JSC ka dawan te hangne ni kwa ban ngimla ba ban ai kublai ba klam da ai kublai ya ki nong thok kubor baro ki press dan ki electronic media ki blaya don kat ni ki ba dei kasur halo ni kajing dawa ka jongi klam kajing ya don kajongki ngatai kene kajing dawa jui kana poi sak thong kasana kublai ya baro klam belajar keteng aku belajar ki baro iwai tengi semua ai kublai ru ya ka district council ya i siam jongka KCC i deputy siam bat kunjuru ya i MDC jongi i MDC jongka nospung so yang konsi bala har ba hadu bilah priang ya kata kajing dawa bandueng no yo ba sepang thapa iso na play yo ba andi ba saimot bre activities ka tri joka KHC ubala sim khia bat patulun ya kapal kabangi nak por sapor gi keduk gi ekran halo de gi dawa jangi bat menta kila nak liang susul klaweng no ba champang bomut ba hapo himas yang menta obdan sudan do ande dan praktis menta ba exercise yang por udang don buat tinglen ke ai kabangi kuat nak liang GC ni kepat ya kada susul ba nak no ba penkloi no ya ka jingjit ya meleduk pura jangan masuk ya. Long balak nak nak pada iban penkloi balak nak bagi yang pendam no yang ni kejingjit meleduk jangan masuk yang hapo si benar. Tek ibat kebangi kuat dan persuah gune kalau ba. Hati neki nadu kipor ki bamun suak. Kejingjit yo meleduk juga masuk yang kedai daki kun ki hajar ke masuk yang. Kli nang ba tu ki hajar ke masuk yang. Tenrei kadang praktis kalau kunno nadu kepor bala kunno jing lo jing mawun. Tek ke ba nak liang jungi ni dawa ya ka susul bak de bensya
bangin jin yang lendok jong masuk yang lagi kut ki hajar jong masuk yang om su lagi lagi sau lendok keba ki lai jin lagi senam ki bala ki kwa yang taka cosmic practice kebala practice lu bencua ki kwa ba nakalian ki kut ki hajar masuk yang kin jin ya lendok berpura jong masuk yang kata kalau ke jingdawa keba nakalian jong ibu pos usul sepang tabak laweng aka kasau trik ni order kasau trik Jun minta usna aja usah. Nak tada ke jingdawa jong ke JSC ke lomba. Ka disusul ke dengan pentloi yang lagi election nomor misutu ba. Lada undon hi londok bapura jong ka hima. Kla undu ke jinge ke babun. Nak tada ku baklong menta ke jingdon jong ne tim ba umla ba so fi ke jinge joki kun ke jak masuk jong. Nak tada mi kwa ba disusul kan pentloi ban buk tarik lade ban perbena yang election untuk masuk jong. Mensua kajing cip yang lendo jong ka masuk yang gede be ki khun ki hajar te hendrai wat hakapon kajing ya khun lendo jong mawun ba nabu sing kine ki cip dei ki pai ba ki khun ki hajar ni masuk yang unde ki sawung dau te nak ta tau hadin de kajing kut no kajing lendo jong mawun kata kajing ye cip da ki khun ki hajar ko no te ke ka bangi kwa ba na le jong i ba kajing cip lendo jong masuk yang tang ki ni sawung dau tang so lendok orang ni bang orang kecil ke kau boleh masuk jauh. Marbelai kampus sin lendok jadi masuk jauh kumlah mana size yang tak bor. Kumpul lendok ni kumpul klip besar. Ega bang ini kalau bau siap kontrol haki ni kisah lendok. Martam saw ngor kibla mencit tak mau kebuk kecil ke kau ni mah. Jadi ega bang ikut untuk skam. Man pas skam yang tayar ega bala. Labu laseng datang kilong kenyi kilong pa mensua ikut apa input yang tayar ega bala. Seng nadu mensua berkata kalau bang injit ni kipai. Di kumba ka JSC na rupa nak sedang hi kadawa apni hakkat yo pasampang thaba di bat kawai hidu kamat cingwa kalong menginyo na la ka jong ka ana la ka jong ka di ti punya kam di kumba ni ya gudien na ka pos ka pon na kiwe ki hima por ka si ki don la ka jong ka ana taka jing punya kam jong ki di ngir jong ni kwa ya kata ya na kalian jongi tengi kapat jon ya ka konsep bahkan pengkloi no ya kejengjiat ya umdo operator ni tenang bagi yo ban panyo man thau ni panyo man snaro ya ka minyo man pa ban diman lan ban mindawan ya ta ka bang yo o habide kan eksekutif dan kan ta eksekutif dan coba darba hima ala punya dari akting indo la snai ka ki babun hendrik thamsimla urlong pada takun ke jengkua congpat bang rela cutha tang dak eksekutif klem datik pada tak dor bang na tiana kali juni hi hasyam swa hasyama tak aks kahima sa yo kan pas tolong ba kan tip dak dor ba jong kahima jong kahima tip dak upat ba ane do tau pat rayo jong kahima sa yo te dak besar kalian tiksi te ni dam tawahiru pangyo ka pura kat besar nak kita kalau we kat pedeng jong ki hajar jong kahima sa yo